Ljudi godinama vjeruju u pojedine stvari koje zapravo nijesu tačne. Danas sam za vas pripremio najveće laži u istoriji čovječanstva. Svi vjerujemo u njih, a one uopšte nijesu tačne. Ljudi moji, uživajte u ovome klipu. Krećemo. Ameriku je otkrio Kristofer Kolumbo. Nije istina da je Kristofer Kolumbo prvi čovjek koji je kročio na tlo američkog kontinenta. 1492. godine još uvijek zauzima značajno mjesto u svjetskoj istoriji. Zna se da ga je pretekla bar jedna osoba, a to je skandinavski avanturista Leif Erikson, koji je u 10. vijeku, nekih 500 godina pre Kolumba, otkrio teritoriju koju danas zovemo Newfoundland. Vitamin C liječi prehladu. Rezultati mnogih studija i istraživanja pokazali su da vitamin C može da redukuje trajanje simptoma prehlade kod odraslih i djece, ali da nema moć da umanji jačinu simptoma prehlade. Primijećen je mali uticaj ovog vitamina, ali značajno smanjenje rizika razvoja prehlade nije zabilježeno na ispitivanjima. Dakle, vitamin C ne sprječava i ne liječi prehladu. Kineski zid može da se vidi iz svemira. Priča da je kineski zid jedina građevina na zemlji koja je vidljiva iz svemira, pa čak i sa mjeseca. Iako je više puta odbačena i dokazan, ostalo je do dan danas. Pretpostavke da se ova svjetska znamenitost u Kini vidi iz svemira i sa mjeseca sežu iz 18. i 19. vijeka. Kineski zid je zapravo jedva vidljiv čak i sa niske zemljine orbite, što je potvrdio astronaut Chris Hadfield, komandant Međunarodne svemirske stanice. Suši se prave od sirove ribe. Većina misli da je u ovom najpoznatijem jelu japanske kuhinje i tradicije isključivo sirova riba. Ona je možda i omiljeni sastojak suši majstora, ali to ne znači da postoji suši bez sirove ribe. Riječ suši predstavlja vrstu pirinča koja se nalazi u svakom sušiju. Ovo jelo je izmišljeno u Kini još u 7. vijeku, tako da je do današnjeg dana promijenilo mnogo puta oblik, sastav i svrhu. Posle smrti rastu kosa i nokti. Ova činjenica je samo optička varka koja nastaje zbog sušenja i povlačenja kože nakon smrti. Za stvarni rast kose i noktiju potrebno je uzajamno djelovanje hormona i njihova složena regulacija, što posle smrti nikako nije moguće. 7 godina je potrebno da organizam stvari žvaku. Mitovi koji govore o tome da ako progutate žvaku ona može da se obmota i ostane zalijepljena za srce ili želudac, apsolutno su netačni. Istina je da deo gume za žvaku koja se sastoji od smole, masti i voska nije svarljiv, ali čovjek u životu pojede i mnoge druge nesvarljive stvari, pa se ipak njegov sistem za varenje izbori s tim. Problem može biti ako progutate više žvakaćih guma u kratkom vremenskom periodu. To se može završiti lekarskom intervencijom kako bi se spriječila blokada u organizmu. Ok, ljudi moji, to je to. Ja se iskreno nadam da vam se ovaj klip svidio i da ste učili neke nove stvari. U komentarima pišite teme za sljedeći video. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal, pristanete zvonce, lajkujte ovaj video, komentaršete i ljudi, najvažnije od svega, ostanite im pozitivni, uživajte u ostatku dana. Pozdrav!